بینرین رزدار را و دمو حمود دمین و باش یوادارم لهر کرابن هر لخواشی و شادی و کیفخوشی دبن با ریکاریا اولان جار کردن کیفخوشم که لعینی کردن و لدیوان کردن ده جار کردن لخدمت و رزدار دمه بو او کل سر مجارک و ایرو امی پیشکش بکن گوتو بیجو دانستان دنا بکن بنا حمود جاره جی خواه سپاسی و اوگری و پروگرامه و بیداری می رزدار بکن که گوری در فته و پیک او که دست وانتی بمرنه دجمن و نیار ما چوان حول لخاددن چوا بود چند کیف خانه لی ام بخلک خارنه و خلک مجی هردم بمره ام حمو بهورنه بینر رزدار مجارا ایرو بنا اندزانن زیده نیزوک دبن که مزیده 4 روزمانه بو 22 پوش پره 4 روز دبیجم لبرا که روزا 13 جویه بخوا روزا 22 پوش پره و جبلی هنده 4 روز ما مانه بو 22 پوش پره 22 من سال روزا شهید کرنا ناوداری کرد ریبر ناوداری کرد شهید دکتر عبدالرحمن قاسملو حوالی ویل وینه جالین دیپلمات کمار اسلامی ایرانه و این سال بنا اندازانن حزب دموکرات کردستان ایرانی گازی که به داخویانی که د گازیا خلک کرد کریه دیسان و همون اجتماع پرور و آزادی خازن ایران به تایبتی کل وی روزه ده دیسان گوری او ششخالی که دست نشان کرنی چلکین تایبتی هبن خلکی خوادکار و خلکی اجتماع پرور و خلکی که همو جاری و به شیوه تایبتی به چالاکی و چلنگی تایبتی رضا شهید خواه رضا کسایتی و رهبر خواه دکرن او دم که چالاکین خواه دست بکرن و گور آگاداریان روز به روز زیده تر خواه آماده دکن و روژره ام جی بنا اونزانن تیشتی وی جی و احیام که چالاکین خواه دست بکرن هر بنا که اون او کل سر تلویزیون و دبینن لگوه که تایبتی به رهبر ناداری کرد و علا کردستانی او برنامه مجی هر چی زیده تر هم نیزو که و روژه دبن و زیده تر لسر اوی ناداری کردن ایرو همه زیده تر لسر اوی شهید کرد اوی رهبر و نادار و کسایتی کرد قصه بکن و لروشة تایبتیان ها کل کردستان ده برید و حتی اینها دیر شخصیت و کسایتی شهید دکتر عبدالرحمن قاسملو بو دوست و دجمنه هاتیا ناس کرن لی هر دم در باز ده بعد ما امرو باسی شهید دکتر دکه اوایی که باز دکن چه کسایتی کل نیزوک ودی تبن چه حواله و هاو چپری وی بن چو کسی بیهانی بن هر دم اوید بیجن که مرو چند لسر کسایتی و شخصیت و تایبت مندی وی ناوداری کرد قصه دکه هر آلیه کم هنه زیده تر لکولین پیوسته زیده تر لسر سکنین راز پیوسته و هر دم هر قناقی دکی دیج مرو دکاره زیده تر تایبت مندی وی شخصی لوی قناقی دیجی باز بکه که لوی هنده وی دمی را دبن بو مجارا ایرو مجار کوما بوی آوای بجاتیا دکتر قاسملو بیرمندکی شورشوان او آشتی خاص بو مجارا ایرو هاو سنگر هاو چپر او حوالی کی شهید دکتر عبدالرحمن قاسملو کو بسلام پیرا بیا لحمو وارنده تایبت مندی دکتر و جوان او باز کریا و بردوام لسر کسی که تبی آلین سیاسی و جواکی دوالی زانستی دجی هر هاو چپری شهید دکتر عبدالرحمن قاسملو بیا کسی که نها بخوا مامستا او دیه مامستای شهید لزانشگاه سوربونا پاریس ده هر او بشک دکتر لسر زمان کردی دخبتی و ویجی او جیاپر کریا او مامستای وی زانشگاه رزدار کاک دکتر خسرو عبداللهی میوان ما ایروا که خسرو دیگه خیر بسر چاوا زور سپاس تشکری لکن بس كيك خسرو جخا مجنام قوتي قال لك بعث هنا وبيشتا باس هاتيا كرن وبردوامه مرود كره قال لك آليا وباس بكا لدمكي هات بتي كرت جمرونا كاره حمو او باسنا بكا او آليا سياسي اجمرو داس بكا او باس بكا هر کس با آوایی کی لناو سیاست لناو خبات و برخادان هده باسی تایبند مندی شهید دکتر عبدالرحمن قاسملو دکه لی به گوتنا شهید دکتر بخوا لسر سیاست بجا لسیاست ده لدسپیک ده او چند سه خال سرکه هنه که گره مروان برچاه بره یک جوان واقعبینی او گالیستی و راستی کل لناو سیاست ده هیا دوی واریده چاه بوده چی؟ ولی راست دادنی هم تم یعنی
دقوت السياسات لقال خيال ولقال هيفي ودلخوازيا فرق دكا السياسات لتاف راستية لسال بتشتيك راستا واقعها هي لسال ويا او دلي من دخوازا فلان تشت شيبا ولي ابو دلخوازية دبيت لي من ذاكي كواقعيات شيا راستي شيا لقولي وين راستي شو راستي تقول بوي راستي دبيس سي چار تشتا تملي با شغله ما با تمجي بس كده یک اوایه که روشا ولاتی کم تدانه چیه روشا کرد روشا مخو وقتی کردا د ولاتی دا چیه پشتی روشا منطقی چیه روشا جهانی چیه دنیای چیه هم بخار کار سکنینه هم لکو سکنینه اوایه پشتی ویجی دوی معرف بزانه سیاست هنره که هنری او تشتی که ممکنه سیاست اداد نه تنی رش هیا نه سپی هیا يعني او تشتيك براستي دقوتا دقو دناو برا رش و سيتي دا رنجي دو جي هنن چندين رنجي دو هنن يعني دبي سياسات دا نبيجي يان حمو يان هيچ يان تشتك سياسات دبي تبزاني هنالي ممكنة بقولي واقعيتا بقولي شرائط و مرجي كهيا سياسات دا چيا چا تو هيدي دكاري چيا او تشتانا جيب كي بجيبيني يعني اول سیاست ده او اصلا اوی براستی چیه به باشی ده از کارم بشم ده تفگر کرده داجی کرنه لسر واقعیتا مروهره نه سر خیال و دلخوازی و نظام خون و وانا بله هر لسر و بشه ده کو واقعی بینی او راست بینی سیاست ده گوری راستیه کو لهوله ده هیا لسر پرسا رفشا و ده می یا کمار اسلامی ایرانی او پرسکریکا کرد چاوا بوده چو هر سر دیشال سر اوی اصلی زنی سر اوی اصلی اما بو که خود زنی دکتر قاسم نو دگوتا که روشا منطقه روشا ژئوپلیتیکا کردستان در نظر داده که کردستان راسیا و اوایه که هاتیه بیا چهار پرچه را مگر کردی بشه هر سری جورج حساب نکنی یه والی ارمنستانی و آذربایجان سوویتی کون چهار بش کردستان میه چهار بش یعنی چیه؟ چهار بش مرفوع منافع دنیای دولت مزن تدایه در نتیجه دوی اوانو واقعیت که هنه دوی تو بدی برچاوی خود دو کردستان و ایران داجی عینی تشت واقعیت اوایه که به چک کردسر ناکبه رژیم جی به چک نکاره کرده همون که چیه جه حقی وال بیپار بکه ریاوی چیه ریاوی آشتیه یا دیالوگیه باوریایی به چارەسەریya نظامی نبو چارەسەریya نظامی او تحمیل رژیم و رژیم تحمیل کرده بو دفاع بو جبو پاراستنا هبونا خود جبو پاراستنا ملت کرد جبو وی که رژیم بین سر وی باوریه که چیه هر رژیمک و فرق ناکه وره سر وی باوریه که او مثلا کردان مسئله که به تونگ و به اسلحه نای حل کرنه دوی به دیالوگی وره حل کرنه بله بو آگاداریا بینران لبشی که وی پروگرامی ده بنا همو پروگرامی ما که گوری درفتی هم لخدمت هم ولاتی خوادانه لسر وی مجاریجی لبشتی دم کدن حوال ما تلفون دانین هون دکارن به ریوان تلفونا بشتار بن به مره لسر وی مجاری گوری اوی شیوه که اون حز دکن گوتن خوابیجن اللي از کی خوش بم اگر زیاتر به ریا پرسیارا و باشدار بن و ریکاریا بکن ام پرسیارا میوانی خوای پروگرام ایرو بکن بله رزاک خصو هل جاری لسر اوی باشا راستی لنا سیاست او واقع بینی کو بناد بیجن لنا سیاست ده به که دکتور ابو شهید دکتور لدروي ولاته او کارو خبات و دیپلماسیه وی لدروي ولاته ل اگر هم هل سروی خاله وی عالی ده بسکنم راستی پرسا کرد او هم پرسا وان لوی باشا کردستان لروجالات کردستانی به چه اوی حول ده زیده تر بگیجنه دنیا دربه زنی هر لسر او اساس واقعیت داد زنی راست دچو پشتی ویجی دگوتا حق ملت کرد وکی ملت کی
وکی بشک انسان بشک مروج دنیای چیه حقیقی حقوقی ملیه او جی ده چارچبا ام بیجن اعلامیا جهانی یا گردونی یا جهانی یا مافی مرو ده حق ملت هیا کل جوی که ملت حقی وی هیا چون رژیم چه رژیم شاه با چه رژیم جمهوری اسلامی و دخواست بده او مسئله که چیه مسئله که هندریه یه هندریه یا داخلیه حق پشتگیریا تو انسان دو تنینه یا دولت دو تنینه یا ریخستان دو تنینه دکتر قاسم گونه و حق مرو باید ده چارچوه مافی مرو ده حق ملت آجی ده چارچوه مافی مرو ده حقی که روایه همون ملت حقی وی هیا که استقلال وی هبه حقی وی هبه اما حاطل هم دیویژن اوی حقی هم دخوازن چارچوه خود مختاریه ده هنگا دخوازن در نتیجه حق ملت هکیه حق انسانیه و حق مافی مرو دوی همون دنیا پشکریه لی بکه ام بیدگو پشکریه نخوازن پشکریه چکا مرا بکن ام دخوازن پشکریه سیاسی لی ما بکن يعني اول شيء لسروي اساسي شو دكتور قاسم بله زانستا دکتر هل لوی پیوندی ده لدنیا در و به تایبت لاوروپا ده هر دم باسی ویدی کرنه که دکتر لوی وی کاری ده جی گلک سرکوتی و بیا لدانستاندنه به دنیا در و به کسایتین سیاسی لدر و اولات را او ده وی واری ده او چاوان او آلیانا دو کارین زانستا لسر ولات خواه و لسر خلق و نشتیمان خواه و زانستن لاوروپا ده چاو انا هدوك مفاعل ورد قلتن بوكو برساقل خابدا ناسين زالي دكتور انسانك بوك هناك ارزش و برانسيب انساني هنا بايخ انساني دكتور قاسمو هم بجيانا خو شخصي دا هم جيد تفقر كردا براستي چيه باوريوي بيهبو بجيد كلا ديمقراسيا هندري حسبي دا دخباتا خدا دا تفهيز هنده او باوريانا چون دكتور بسالان لدر واجيابو داینستاندین که برفره تب انسان اروپایی تفگرین اروپایی تب بشین که پارایزر مافی مرو بون اگر بیرا ما بر روژا که شهیدمون دکتر قاسمو دا تاندبرگ یک که مسئول هری برجی سازمان ملل متحد بو یعنی بیجن ریقستان ما که گلین یک بویی ملتین یک بویی گوتا گو دکتر قاسمو ما مستای می مافی مرو بو دکتر قاسمون سر وان اساسانا بوان ارزشانا لخلق را خبر دادا یا چه دولت به چه ریقستان پاریزر مافی مروف به چه پارتین سیاسی به چه شخصیت علمی و زانستی و کلتوری و فرهنگی و اوابه یعنی همو کارا لسر وان اساسانا مثلا کرد برای پیشت بره بله هيك دكتور راس حاجه كم لوي باشده بديسان لدروي ولات خبطو چلكي دكتور لدروي ولات بيكا غوتنا بيكا اويكو اون ازمونيكو حوالي دكتور حبونات خواجي كي جوان بوي لدنيا درو دا قل باست كنكو دما بيهانيك فرنسيك يا خلكي ولات كيدن دبلومات كي ولات كيدن بالدكتور دا درنشت زو بالك شانت کیشان آلی دکتر بوزده تر بالا او دیپلمات در وده کیشان زنی دکتر قاسمو دالی اوایی که دویجنه فرهنگی بله دالی فرهنگی دالی زانستی فرهنگی دا مروه که پر بو تجیبو هر وقتی که چندین جار تا استا هر مگوت یا کسی دوش دویجن یاری از تنینیم نزدیکا نه زمان دزانی بو دزانی چیه؟ هفت زمان هر دادی هم بنویسین و هم به قصه کردن کامل دزانی بو يعني او فرهنگا و او ارزشانه که مگوته او بایخی که مگوته بهش دیویجی براستی دکتر قاسملو دالی ادبیات دا چه ادبیات جهانی با طیبتی ادبیات فرانسه و ادبیات فرانسه دا و انگلیس و امانا براستی تا دین خدای تفکر اونسته تا میگه بس رابره دکره بس ویکتور هوگو دکره یعنی امانا همون چیه خلق براستی جذبی او زانست آویده بون زانبون آویده بون و اوانه یعنی بنو مثلا فرهنگ فارسی یعنی تو تدین خود فرهنگ ایرانی مثلا شعر حافظ براستی به هزاران شعر فارسی زانی بون بله اجا او شعرانه هر بخورایی زانی ها او شعرانه هر یک حکمت اکتیدا بون بله تا از بیا اگر بیرام نه تا باسی بیروری کی دکر که گوتنا لجوینی کی گشاش نومی انترناسیونال سوسیالیست با کو برپرسیاتیا گلک الین دنیای باشدارن
ورنو نری چینی و روسیه کر بیرا من چوبا بس کریکی کی جهود تیگاشتن هی لدکتور ورا کاریا وند کبو زمان او کنه او کنگره پارتیا سوسیالیست فرانسه بو بله حزب سوسیالیست فرانسه بو لوی داره بو میزه کی تایبتی بو او اینگا پیر موروا او بو سرک وزیر فرانسه بو هناك شخصیت آواد شخصیت همون هناك شخصیت دعوت کرده بو بله اول چیه دکتر قاسمون یک جوان بو معلومه سفیر چینه لگل نوینر پارتیا کمونیستا شوروی که هاتو بو سوویتی که هاتو بو و چندین چکسلواکی او فلان اوانا که خبر دادن اوی روسی انگلیسی نزانی بو اوی چینی جی معلومه روسی نزانی بو انگلیسی اوی روسی خبر داد دکتر قاسمی گوته گو از وارم ترجمه بکم اوی روسی قصه دکره به انگلیسی با اوی چینی و دیگران اوی چینی جی انگلیسی قصه دکره به روسی با اوی روس گوته بله يعني أوابو حمو ما بون جيدك يعني أو حمو زمان تابع أبي تشيكي جو معلومة أبي تشيكي قصة ذكرها کردک بوی آوایی باش کی دنی دنیای حتیا لجوین کی ها يعني گرینگ ده أوا و براستي شخصيتك آری کاریا وانا دکن بله هل جخا او خلاجی گلک آلیا دگره لسر راستیا جیانه راستیا سیاست راستیا کم او دوره کمرو لیل دجی بینا تباس کری لی یکی که جوان حال دنین کو دیتنین شهید دکتور لسیاست ده گلک گرینگ سرخابونا بریاردانه بله أوايس زاني دقو يكا من أصلك دبي أم وكي كرد باوليا ما بيهبه دبي أم بزن بنك رزقاريا ما دستي مية حتى أم أو باولي مراتشي نبه ام نکارن بیشن که امی خورزگار بکن دگو گاوک ام گیشتن اوی باوریه هنگاجی چیه هر بریارک واره داین لسر ما دبی ام بدن جبروی که دگو تو کس نکاره قاسم بزانه ام چنه ام چه دخوازن بله ام چقا هنری ما هیا چقا او فقط ام لبروی جی چیه دگو تنی پارتیان سیاسی کردن و رهبرین کردن دبی چیه بکار لسر روشا کرد بریار بدن سیاست گذاری بکن بله که دکتر ببرامه امی سر بسکن سروی خالص زیادتر حوالاتیک للسويد بمریا و دما باش برس کرم کن من کاک مهران ام کاتتان باش جیان باش برس فرمون بجارەکەتان لەسەر ترۆرکردنی کاک دکتۆر قاسملووە ئەوڕۆ بله بەداخەوە لە مێژووی ملەتی ئێمە لە مێژووی ملەتی گەلی کووردە زۆر جار زەربە دراوە لە پێکەری ڕێبەرانی کورد زۆر جار برینی گەورە کراوە لە جەستەی ملەتی کورد یەکێک لەو کەسانە کە سەردار و سەروەری کورد بوو مامۆستای دیموکراسی بوو که بەداخەوە سەر لێ داوی جمهوریەوە لەسەر مێژی مزاکرە بەناو دیپلۆماتەکەی سەفان بەناو دیپلۆماتەوە هاتن لەسەر مێزی مزاکرە شەهیدیان کرد زۆر کەم هەڵدەکەوێ لە ناو جەهانە کە ڕەهبەری ئاوا لێزان پێگەیشت و کە بتوانێت ڕەهبەرێک بێت کە بەسەر چەندین زمانی خارجیە زاڵ بێت قسەی پێ بکە بەڕاستی کاک دکتۆر قاسملوو دیپلۆماتێکی گەورە بوو بەڕاستی لە مێژووی ملەتی کووردە کەڵەپیاوێکی ئاوا قەت هەڵناکەوێتەوە بۆ ملەتی کورد بله هم ولاتی ببرن کاتکمان زور کما او حوالاتی که دیگه الان پیم خوش و بسیارک لجناب تام بکم اگر اجازه کوردستان دەکەم کە لەو ڕۆژەدا بێنە سەر شەقامەکان بە ژن و پیاوە بەلاوە بە جوانەوە بە لیباسی کوردیەوە مان بگرن لە شەودا چرا خاموشکەن نیشان بدەن کە دکتۆر قاسملوو ڕاستەری ملەتی کورد بوو ئەگەر دکتۆر قاسملوو شەهید دەکەن شاگردانی دکتۆر قاسملوو ماون کە ڕێگە و سیر و بوتونی دکتۆر قاسملووەکان درێژە پێ بدەن
من هەل لێرەوە داوا لە خەڵکی شاری سنە ئەەکەم، داوا لە ڕووناکگیران، لە ئەدیبان، لە هونەرمەندان، لەوانەی کە دڵیان بۆ ئازادی لێدەدا، داوا لە شاری شەهیدانەکەم، داوا لە شاری شەهید شارۆخ مرادیەکەم، داوا لە شاری شەهید کاکەخانیەکانەکەم، داوا لە شاری شەهید ئەواناکەم کە لە ڕێگەی کورد و کوردستاندا و لە ڕێگەی ئازادیدا سەریان دانەواندووە بێنە سەر شەقام و نفرەت و بێزاری خۆیان لە ڕژیمی کۆنەپەرستی ئاخوندی دەربڕن و هیوادارم لەو ڕۆژەدا خەڵکی کورد بە هەموو لایەکەوە بڕنە سەر شەقامەکان و نفرەت و بێزاری خۆیان لە تاریک پەرستان و نزان پەرستانی کۆماری ئیسلامی دەربڕن. زۆر سپاس. gelek spas her bijî hemwelatî rêzdar bibû rêzat me ne qisê ve lê hez dikir ez hez dikim hemû hemwelatî bikarin li vê beşê de beşdar bin gorî derfete ku heye li ber ew ku xelkê hez dike piranî li mijarekî ha girîng de bi me re bin û pirs jî zêde ne. Hemwelatî din li Danmarkê bi me re kerem ki bi rêza de ma baş. کارمێران ڕێز و سەڵاو و خۆشەویستیم بۆ خۆت و بۆ بارنامەکەت و بۆ تیچی خۆشەویستە. gelek spas. من ئەڵێم کاکمێران کۆماری ئیسلامی بە شەهیدبوونی کاکتۆر قاسملو ڕێبەر نەیتوانی زەربە لە حزبی ئێمەدات. هیچ وەختێک جمهوری ئیسلامی ناتوانێت بە شەهیدبوونی کاکتۆر قاسملو ڕێبەر زەربە لە حزبی دیموکرات و لە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بدات. پێشەوای قازی محەممەد فەرمووی کاتێ لە سەردارەکاندا گوتی کاتێک منیان لە سێدارەدا هەر یەک قەترە خوێنی من یان پێشەوای قازی محەممەدا ڕێبەرەکەی ئێمە سەروەری ئێمە پێشەوای قازی محەممەد فەرموویەتی کۆماری ئیسلامی بە ترۆرکردنی مامۆسای دموکراسی، بە ترۆرکردنی کاکتۆر قاسمی ڕێبەر، بە ترۆرکردنی کاکتۆر سەعیدی شەرەفکەندی کۆست ناخاتە بەڕێگەی گەلی کورد. خەیاڵی کرد ئەوان شەهید بکات شۆڕش نامێنێ، بەڵکو ئەوان ڕێبەرە گەورەکەی ئێمەیان شەهید کرد، خی دموکراسی و ئاشتیان شەهید کرد. خەڵکی کورد توند و تیشتر بوو لەسەر خەبات، خەڵکی کورد هاندارتر بوو لەسەر خەبات، خەڵکی کورد حزبی دموکرات ئەڵێ ئاڵاکەتان هەڵبدەن بە هەموو نەوعەیەک ئەتێنە سەر مەیدان، ئەتێنە خیابان هاوارەکەن، بجی کوردستان سەڵاو لە دوکتۆر قاسملو ڕێبەر مەرگ و نەمان بۆ ئەو دوکتۆر قاسملو ڕێبەری شەهید کرد لەگەلی کوردستان. کوردستان لە هەموو کورد و کوردستان داوا لە شارەکەی کاکادری فیرۆزیەکەم بێنە سەر خیابان حەقی داوای حەقی ڕەوای گەلی کورد کە داوای خوێنی مامۆستا گەورەکەمان و ڕێبەرە تاج لەسەرەکەمان بکەن. سەڵاو و ڕێز بۆ ئێوە بۆ تیشتیوی و خۆشەویستی خۆش. gelek spas her bijît her ew dema ku ez hez dikim ew ê pisyarê bikim hewlatiyê me bîn mirov dêja dizanin ez ê çi pisyarê bikim. Pisyaran bijî ew e ku li rewşkî niha de li bardokî niha de çi bikin bo rojekî ha rojekî wisa taybetî dîrokî herçend nexweşî jî lê bi çi awayekî bikarin li rojekî ha de zêdet berxwe bidin lê hewlatiyê me bersiva xwe didin. Xelo eger te hezekî li ser vê beşê gotinekî te hebe kerem kemî berdewam bin. Valla zanî çi yanî zanîn xebat her wekî ki şehîd doktor Qasımlû nemir xwe hemîşe digot xebat xehewe niye ke tu her tifeng li destit dawe. Her pêşmerge bî yanî tenya. Pêşmerge wezîfeyê xwe heye. خەبات هەموو خەباتەکە خەباتی مەدەنیە. خەبات ئەوەیە کە ئەتو ئەگەر یەک بەرکاغەز لە دژی جمهوری ئیسلامی ئێران لە شەقامێک بەڵاوی بکی یان باوێژی جگایەک شعارێک بنویسی ئەوەش خەباتە. یعنی هەر ئیمکانێک لە دەستی تۆدایە کە بۆ تۆ ممکنە هەر جۆر کە تو دکاری تشتێکی بکی کارێکی بکی دژی وێ ڕژیمێ بۆ ڕزگاریە ملەتێ کورد هەر خەباتە. ڕۆژێکەوە ملەتێک بگرتنا جەژنی خۆ بگرتنا ڕۆژێ شەهیدێ خۆ بە ئەوانە ملەتەکە gelek em gelê Kurd neteweyê Kurd çi ye neteweyê Kurd xwe ew ye neteweyê Kurd wê Newroza xwe bigire neteweyê Kurd wê roja şehîdan bigire neteweyê Kurd wê rojê millî heye bigire xwedî li rojê taybetiyê dîrokî divê bigire eger yek ewana negire pes milletek bi çi malûme ملتك بتشي يعني دياري سمبولي ملتان عوانه ملت اگر قدري رهبري خو نگره اگر بو رهبري خو رانبه اگر دجي رژيمه که ديكتاتور كهاتيه کسی کی وا اشتخاص کسی کی وا بو ملت كرد خواسته د چارچوه ایران دا وکی فارسا حقي هبه خو تو چشته کی زیادت نخواست بو بو اگر یه روزه کی بو او فداکاریه بو او زانتیا که خسته خدمت ملت كرد
خدای کورد بو تشتی سرابه و ببره اما تلفون کردن لدانمارک بمره او دما باشن ولاتی رزدار کرم کن او دما تجربه که میران سلال میوان رزدار دکم و سلال همو شهید کردستان دکم بسر همه دکتر قاسم لو کل بستدوی پشتر راکت بر گلت حکومت جمهوری اسلامی اجید خازم لیره را او در جا خودر ببرم که بیجم بلا جمهوری اسلامی بزانید اگر دکتر قاسم لو شهید دکت کد خازیتن خباتا گل کرد ام بیجن کتایی پیبینی ام بچوک دا بینیتن بخوشی و ام بیجن حد کن داخل که زود گرام بود دکتر قاسم لو ملت کرد و لخلق دنیا استان چون باور بکی دکتر قاسم لو تنه کسک نبود که منفعته و بو گل کرد بو همو دنیای بو انسانه که براستی خدای دموکراتی بود بله لیره را از شاهدم که خلق کردستان دبینم که براستی دریجه در ریکاونه بو نمونه که الان لباس دار اعدام لزندان جمهوری اسلامی دا پیام داده بو گل کرد دبیجیتن گل کرد و که صدیق که بوان که نامه مدیای کردی دا بلاو دبیتا پیام داده خلق گل کرد دبیجی لوی روژا که حاتیه دیاری کرن به جمهوری اسلامی و به تروریستا بدن ناس کرن که ترول ادی بسا انسان کشتن بسا بکشتن انسان و براستی ضربه که زوره بو سزانم بو دموکراتی و انسانیتی و بو بشریتی اجید خازم لیره را بو خلق ارمیه بیزم اوانه که میراد گری خونا شهید همنا سروان حتی منه اوانه که میراد گری خونا او همو شهیدانه نکد بینن لچای دالان پارتزانم لکوچت ارمیه ده ها نشهید کرن یان لناو شار شنوه یان لگلی قاسم لو ها نشهید کرن هیوادارم او بیانیا حاتیه دار او شش خالد حاتیه دیاری کرن خلق کد بتایبر لناو چان مرگوار که همیشه جه حماسا شورشگیری بویا که به دشمن بدن ثابت کرن اوه روزه به روزه که پیروز را گرن به دشمن بدن ثابت کرن که ام حنه و ام قد کتایی به مبارزه خو خباتا خو ناینن جاره دی که سلاو لبو همو او کسانه که وی روزه بریز را دگرن سلاو بو همو شهیدا سلاو لیره بو زندانیت سیاسی که اوانه کنو کل بند دادن سلاو بو صدق کبودوند و همو او کسانه که وقت صدق کبودوند فکر دکن مرن چنینه براستی دبی مرو دجبری دجمن خو را و سیپیب داده ثابت کرن که ام حنه و ام حرد حبن ام لخباتا خو بردوامن جاره دی که سلاو بو ایوه سلاو بو تشتوی که کلک سپاس ام ولاتی رزدار اگه او ولاتی که بمرنه بکارن گوتنه خواهنگ بکرد بجنه مگلک ممنون بن هم ولاتی که دن لنروژ بمره کرم که برس الو کاگ بارام فرمو برس صلاوی سر خوشی خوم دا اندامه دفتر سیاسی لخانواده دکتر قاسمی برز لدار نسرین لا سكرتيري برا كاك مصطفى جري كاك حسن شرفي كلن عندما دفتر سياسي حكومتنا وندي سر خوش خمر على جينم بسر خوش خمر على جين بكلن عندما ولا غران وحوادار عن حزب ديمقراطي كردستان ايران وانا رباط الدكتور قاسم لوينا مرن اجازه شم بدي دوسه بامي كانت تقولهم هي كما راي جين مو اجازه اجازه نبه واخد نبشتو شيء والله زور بكرتبي ممنون دبم قال سباس كرمك والله بام شكولي بامكم هي بو برادراني وتوابن كلمة قصرين كان إخوان تعويل دعوة تولي إيرانيا تكا جوان لمن بيه وقاسم له شهيد نبو الدكتور سعيد شهيد نبو قاسم محمد شهيد نبو تكا رابرن أو أسلحة من حزيت عن خستو تكا ودريانيا نبدان خنا دريا قاسم محمد لقل قلاق تاورانا قاسم له لا قنديلة وتاورانا دكتور صحيح لقني لا ترى وثار ولا وأنقوهم سنجري كاتجار وسجر حباسيو تسوي برا مزام وأنا كد صازر كانوا قشور كانوا زنجنان خواج ذاك مسرع كان بينا دريا بس تيجي حاجة عشان بينن دهاتنا كلام دتاكم مع مسرع كما جنجيناوا بله لك برنوي رقمي دوا ضحي فدا من حزي عشان بينا
خواهش دكم حسن قاسم لو قاضي محمد دكتور سعيد والشهيدان خدا سور حمد ساوران خواهش دكم مدى بسطي کا بسطي وسرخوشي خوم دنيرم وقشت عندما لانجران حزبي ديمقراطي كردستان ايران gelek spas خانوادي دكتور قاسم لي برد نسرين هر بجی سپاس حوالاتی رزدار gelek spas بو پیوندی و حوالاتی ما هر کس gelek spas هر بجی حوالاتی ما هر کسی کی باوی کی و حستو سوزا خا نشاد ده كيكي خصوصا من السر وبشا سرخابوني بون زيادة ترس سرخابوني بريارداني اوكو دكتور ليك جوان خالي سركال لانه سياستي ده حساب لسر ذكر بله برياردان تقول لسر مسألة قال كرد لسر قدرة قال كرد لسر سياسة دانيني يا بارتي بو قال كرد بو رزقاليا قال كرد تاني دقو امن كدكارن تاني كرده كدكاره بريار بده سياسة گزاري بده حتی دگو دوست ما هیا اما بریار سر به قبول سیاسی سیاست گذاری دوستانی را نگارن زور دخوتن که دوست ما زور هبن اما اگر روزا که وره نوبره هر داده هر بجیلن دوستاتی هر بجیلن را فلان پیز سیاسی یا فلان دولت یا فلان ریخستن تمام بمینه دست سر قبول خو سیاسی بکشن نه دست دوستایتی بکشن سر خوبون خود بپاریزن بله ما هنا صار خالدن يك كلوان سي خالي سركك ودكتور السياسات ده قال لك جرينج دزاني اللي بريكو ام هر نبي باشيت بيوندي كدن السويدي بمريها والله تيرز دار او دم وابش او دمت باش كاك مهران لسويد والرامان كفل قال لك باشي سلامتي ماندون به هیوادارم هەمومان و بەتایبەتی گەلی کورد لە نێوخۆی کوردستانەوە وەکو هاوڕێ پێشتر وتی بە شکۆیەکی گەرمەوە بە دڵێکی پڕ لە ئاواتەوە چونکی دکتۆر قاسم لو هەمیشە دووری دەبینی دەیکوت ئەو خەباتە سەرکەوتوو دەبێ چونکی ئەو خەباتە بۆ ڕزگاری گەلە و بۆ داهاتووی مناڵەکانە کەواتە ئەوانەی کە ئەو دەم مناڵ بوون ئیسە پێگەشتوون ئەوانەی کە ئەو دەم جوان بوون و ئیسە لە ژیانیمان دەبێ ئەوەی بزانن ژیانی ئاوا لە ڕاستیدا کە ئەو خەڵکە لە کوردستان یا لە ئێران بەعام دەیکەن ژیانێک نییە بایەخی ژیانی هەبێ ئینسان زۆر لەوە گەورەترە زۆر لەوە گەورەترە زۆر لەوە زیاتری لایەقترە ئەوە لە پێش هەموو شتێکا خەڵکەکە خۆی دەبێ ئەوە بزانێ دوای ویستم کە هاوکات لەگەڵەوەی کە دەستخۆشی لە تەشکیلاتی حیزب بۆ ئەو کارە جوانە کە کردویانە کە چەند ساڵێکە دەیکەن بەڵام لە ڕاستیدا ئەوەش دەتوانی بڵێ وەڵام دەرەوەی دکتۆر قاسم لو نییە دکتۆر قاسم لو زۆر لەوەی گەورەتری پێویستەوە خەڵکی کورد دەبوو بەبێ ئەوەی کە بەسلا لایەنێک شتێک لە ئیتلاعیەک ڕابگەێنێ خۆی بێتە مەیدانن تۆ ئێستا مەسەن ئەگەر ئێمە ئێران لەگەڵ سووریا مقایسە بکەین لە ئێرانیشدا کورد هەیە لە سووریەش کورد هەیە ئێران بەگشتی حساب بکەین سووریا بەگشتی حساب بکەین یعنی هاوترازوو نین ئەنی تۆ بۆ ئەوەی ڕزگاربی لە چنگ دیکتاتۆر بەسلا بە چەقەنە نەجاتت نابێت لە دەزەم دیکتاتۆرە دەبێت خەباتی بۆ بکەی دەبێت گیانی خۆتی بۆ باخکەی دەبێت ماڵت بسووتێت دەبێت زەرەری گیانی ماڵی هەموو شتێکە دوێکەوێت کەواتە خەڵکی ئێران بەعام بەڕاستی بۆ ئەوەی کە لەو بەدبەختیەی جارێک بۆ هەمیشە نەجاتیان بێت دەبێت با بڵێن ڕاپەڕینێکی گشتی و خەڵکی کوردی هەمیشە لە 32 ساڵی ڕابردوودا پێشقەدەم بووە و دەتوانن جارێکی دیکەی نیشانی بدەن پێشقەدەم بن و من داوای سەرکەوتن بۆ هەموو لایەک بۆ هەموو ئینسانێکی ئازادی خواست لە کورەی ئەم زەمینە و بەتایبەتی لە خەڵک لە ئێران و بەتایبەتی تر لە کوردستان بە دژی زۆرداری و دیکتاتۆر gelek spas رێزدار کاک ڕامان کاک ڕەمان مەحەزەکە پرسیارێکی لە تەی ڕێزدار بکەم وەکەوەکە آخر داوین کەسێک و تەلفۆن دەکا ئەو پرسیارە مەحەزە کرد هەر هەواڵاتیکی بکەم لە ئەسپێرە نەگەشتم بە کورتی کەرەمەخا لە توزانی دەسەڵاتداری کۆمار ئیسلامی ئیرانێدا هەموو ساڵە ئەوێ ڕۆژێ کو نێزووک دەبە زێدەتر بخواتی زێدەتر خواکۆ دەکە زێدەتر ئامادەکاریە دەکە بەتایبەت ئیساڵ کۆ جارێکێدن بە وی ئاوایی حزب دموکراتی کوردستانی ئیرانی گازی خەلکەی کریە بە ئەوان شەش خاڵانە گۆرە ئاگاداریە دیسان ڕژیم بخوا هاتیە پارابۆلا کەو دەکە هێزی خوا کەو دەکە ئامادەکاری خوا دەکە و دەستگای ڕاگەاندنیژی ڕۆڵێکی خاد لە هێزن لێ بەلکی ئەو دەنگانە گەزێدەتر نەگیژنە ئەو خەلکی هەموو ئالیەی کوردستانی بە باوریەتە ئەو خەلکی کە لە دەروای وڵات دەژین
چاوا دکارن و بشه ده زیاده تر لپشت حوالاتی خال کردستان بن بنا او تشتی تکوتی گور دنیا در و ری اینترنت و فلان او نه هنه تلفون هنه او تیکلی هنه خلک در و گره چبکه خلکی در و لهم رقمه بابلین کرد بعام ایت پیوزنا که اندامی حزب دموکرات بیانه اوی که باوری به آزادی و مافی مروفه دبی براستی سعی بکات چی لدست دی لچکان عليك و چون دتوانی خلق لنیو خوی ولات هان بدا بو او راپرینه بشکوتر به او ببروای من وظیفه همو خلق حتی غیر کردیچ بلکو فارسیچ اوی که باوری به آزادی و دموکراسی و ایرانی که بەختەوەر هەبێ بۆ دوا ڕۆژ دەبێ حولی خۆی بدا بەڵام بە بڕوای من ئەوەی کە ڕژیم دایکا ناتوانێت سەرکەوتوو بێت چونکی ڕژیمەکانی دیکەش کردویانە دیکتاتۆر نییە لە جیهاندا بتوانێت لەبەر ڕق و تووڕەیی خەڵک خۆی ڕابگرێت ئەگەر خەڵکەکە gelek spas کەکەڕامان gelek spas ببڕە داوین تلفون حوالی ما دبیجن تلفون که دل سوئدی امی او دم تاجی بدن وی با او برزا به کرتی گوتنی خواهد بیجن گلک سپاس هر بیجن سرچاوا حوالاتی ما کرم که داوین قصه خواب بیجن لبرو که دم ما براستی گلکی ما کرم کن سلاکک میران سلام بکاک خسرو هر بیجید والله من یک قسم هي عفو كزاني شو أنا كردي خومان للرشالات براسي أو خيرتان يعني وكو كردستاني باكور مثلا وكو كردستاني باشوري بتشوك بزانت شوانا كان اوان بو شيخ معشوق اوان بو عبد الله وجلان زان شيان كر بداخل كردي اما 12 مليون يعني 12 مليون خيرتي اوان يعني قينا مبارزه مدني اشتكي باشا كزنا يجي باشني بلام كي وقت يويا اذا تماشا كلا كردستاني باشوري بتشوك تشيا كان كردكان زان شرع برينيكا قشتي شنيكن خو مليوني كي جنابن بلام يما 12 مليون بداخوا بو شخصي كي وقت دكتور قاسم دو نك كردي روشالات ابي هر شو برشي كردستان اوي كبشي بوي بكا بداخوا نازم كردي اما خوتون لروشالات بله يعني نازم بو خيرت يعني هل لفكري بولان ولا فكري اوشتان نازم بو شيوانا يعني نازم بو خيرت يعني اخو من نالم راپەڕێن شەڕ بکەن خەڵکی بکوژن نادان چی بکەن ئەوانە بکەن بەڵامی تر خۆیان نیشان بدەن تەماشای چواردەوری خۆی چیان بکەن یعنی تەماشای کوردستانی باشووری بچوو بکەن تەماشای کوردستانی باکوور بکەن بزان چیەکەن ئەوان بۆ عەبدوڵڵا جەلان چیان کرد لە باکوور gelek spas هەواڵەتیە ڕێزدار ببۆرە لەبەرەو کو دەمەمە خلاص بە هەر ببۆرن ئەو gelek سپاس بۆ پەیوەندیە وای ڕێزداریش بله كيك خصوصا بورا حوالاتي ما برن او قال حاجه كان قصاب كان او خاله داويه ما حاجه كرب كرتي جناب تباس بكن او كو جي قربونا اخلاق لنا السياسه ده دكتور لساد ساكن اشترك هذا مثلا دبي تشيا شرايط فرق دكا شرايط كردستان ام بيجن باشور دا شرايط كردستان باكور دا لغير كردستان روجلات یا بشه روجلات کردستانی فرق داره دبی شرایط مورد نظر دا بگیره پشتیویجی گلی مل کردستان بشه روجلات کردستان یا کردستان ایران دا بسالان نشان دادن که چیه ده جرگا خباتی دانه ده نبرا خباتی دانه یعنی هر پوشپر او تایم بیستی پوشپر اتم او چندین ساله جامعه را دکن بسدان کستیم گرتنی و فلان دبنو یعنی اول چیه اوان یک شرایط هر پرچه کی پچه کی فرق دکه دبی بگوری شرایط و بگوری فلان ولی خلق ما خلق کی تیکوشره خلق کی خبات براسی خبات کاره خبات دکه شرایط فرق دکه هر وقتی که میگوت دبی به همو آوایی هر کس به چه ممکنه دکاره دستی تی دبی وی روژه چیه وی روژه نشان بده خود نشان بده بله آوایی که چیه دکتر قاسم لو یک گفت لسر پرنسیپ خودم پرنسیپ بو با یک انسانی بوی زور گرینگ بو یک جوی اخلاق بو بله بدرو بگو درو د سیاست دا چیه جارک تو دکاری درو بی که دو جار تو داره بی که جار سسیا که اگر درکت بگو دروجی زور ناکشه درد چه ضرره که گوره تو دادی تو لوی شورشی دخی تلوی تفگره دخی لبر ویجی چیه؟ پشتی ویجی حزب سیاسی دا انسانی که شورشگر انسانی که دخوازه ملت که رزگار بکه
بالدرا ودلسه وفلان وبهمان دقول تمام نقرا ملت خلاص بك بزانتي بأخلاق بأخلاق السياسة إذا تبي مرة بلعوا بيشهرة قال لك سباز رئيسدار که دکتر خسرو مخاون دم ما قال لك كيم بو وقال لك البلاز درباز بو اما مجبور دم مخاون هوالاتی هر تنی تشتکی داوید از بیجم او جوایه هر وقتی که جامعه ما گوتا او تنی وظیفه یعنی اندام محوادار حزب دموکرات کو داشتن وظیفه هر کردی کیه هر انسانی که دژی تروریسمه اما حالا ناش مثلا تشتیده ها نای مج دژی جمهوری اسلامی دژی تروریسمه دوی به روزه دخو نشان بده که ببری از دژی تروریسم اوج ترور کسان ترور کردن شخصیتی که وامزن و کسی که آشتی خواسته. بله. گلک سپاس رئیسدار که دکتر خسرو عبداللهی بو و مجاری. بله بینر رئیسدار مجاری که بو به ناو دکتر قاسملو بیرمن کی شورشوان او آشتی خواست. بینا اندازانن تنه 4 روزمانه بو 22 پوشبری 22مین سال روزا شهید کردن اوی نافداری کرد شهید دکتر عبدالرحمن قاسملو او هوالنوی. جاوری تکرن خلکی کردستان زدتر خواه آماده دکه با وی روزی گوری او کل دست وانده گوری در فتح کوانه. حتی دیداری کدن و مجار کدن هر لخاشیه دبن و هر سرکتی بن خاطره